Oh, yeah, mama do. Test mic 1 2. Oh, yeah, mama do. Oh, yeah, mama do. Oh, yeah, mama do. Ha. Yeah, mama do. Your Benny, which love this. Yeah, mama do. Asem Dika. Yeah, mama do. Do Benny. Yeah, mama do. Asem Dika. Check it out, yo. As you for me, mama che. Asidanyo, oh ayeyinyom, mama metie. Asidanyom, ayeyinyom, asidanyom, mama metie. Ha. Erade de nyom foforo ahyema no. Erade de nsam foforo ahyema no. Enu nti anope matena se. Ene eyememene da se de munim da no. Edumi menda anopa se dia. Dikosi anopa no ndunu. Eye ensema odo ya chinchia ye nsaka dika ditie. Ena yesi adwade ba besom mo. Edi a eda so ede asem yi dika. Asidanyom, ayeyinyom, asidanyom, mumra metie. Asidanyom, oh ayeyinyom, asidanyom, mumra metie. SD4 muda anopemi chiamo. Dodo na sorry anwodin so. Ebi nso sorry wa bra no mu ni anwodin. Eden na asie, eden na to wo mo. Ene eye memene da. Ehini mebosum ne da etoso manko edunan. Kakrakra ye pemko. Akanefu kakra bi na ye di afiwe nsu asi. Kosen. Ye wo hwani mu nsaka. Ana mpo. Ana kakra na oduru ho. Die tie bia no. Emanu mbu abam. Kosia de ye na etene na di ni kure. Onsabeka. Onsanka. Enti di ni kure. Enfumu nua. Eno ani nyamsum no. Enfumu nua endu nua. Bibia wa no aka chen se anyo. Ya memsa. Nanzo obi wasem shomu na se o ka na chikura enye. Nini na eka nyamesom no ho. Yensia sanuma we nina. Na eno ane nyamesom no. Ye sanuma we nina de yensa beka na afi we ni yensa beka. E wose yensa kan ko beka.
Beye busumi kakra ni ani akire ye frase de ani edi dwumadie awdro bi achi na yesa akọbọ so yebekọ Diamond City denchembo mansini mu adekrom sede munim ni ye hu asem na ye nya nyano a ye ntimi nya ka ho esanse eku nipa eha nipa edi nipa wu enti denchembo mansini yebekom adekrom wom light enyina ma hoden no ehu nsem akosi sen wom akwan no ehu nsem akosi sen ye ni mpenifo bi bekasa afiri ho ebisa sede ehu nsem akwakoduro yebeko ama krom wom so muni light o wom so mo kwan enye wom kwan moto fa so kra edin ekura obi yale a yede wom hyechi eko hospital na yede wom to gate so no wom ka ho bi said ye wo schools under tree no hospitals on gate nkro we eka ho bi ade krom ka ho ama krom ka ho eje krom ka ho meko sinema so across so mensini mu meko kra efe no eje krom wom light ene ekwan eho asema kosi sen twa piase awon sa no peye beko no di nkro kitwande ene mu a because wom ne kura yen asen wom ne kura yasen enti fe wom kura sefo wom ne kura yasen no obi kura wase ase enim asekire sese sani pani ni wono ma wabra bo be ye din pa awu ni fa pempa nkro kitwa no wom ne kura yasen ti ne fe wom sefo wom ne kura yasen enu ntimi ntia achima denchensufuo mitia akwati krom ofori krom mitia achim pre krom aboabo park so Abidjan achim krobo ase ayeboa fuzevo ema mpehia ebeka patachi krom sian krom ha Apradi railway station Otopa Peshiman Asidanyum Mama metie Enkronki tuke Hweshe wompotem yan mu babia Anope mi cheche mu nina Mo ene mu kura yasene Achim esem Yebua krom Jaha Breku apreku Akon Yebua krom Engroni doson Muni nano pe mi cheche mo ene mukra yen asene Abu odan enkran Kumase muna mukra yasene They produce food Quality food Natural food For us to eat Woman kra yasene indeed Nyamisha mo papa Omani e wom no na ye wo problem kakra na sankanya no a enkenkron kitwa no krampo wom kro na betede enkron kitwa no wom na nke wo so mo tede echi ya e wom kran kase mu no enso ne enkron kase enkito bebre wo Ghana ha light kro wom ni bi enti sa kwabrane be charge ne phone na acha wafu moto kanzo mbunya adwuma kana nya adwuma na de ntia ekwan enye enti kano omo no hompo ma eno aba befo enti moto no so mpo ebi ni kro no mu acha woton safre no efri kro kasiem no aba befa wo no asande wakwa aba e katwom e chemobro 21st century yes sorry ayade no Rome was not built in a day and then nyame beye enkakra ha Yeke kanse mi di hie hu nkran de sa da ye ho asie nunu ye ho ne ye sansre enem ne 21st century a communities are a whole big cities communities are ekuta nkran kase no ubekom obi light onibi light onibi engroni light de bubro donchu ha
Sabisho. Enti nkronki to anope de me ba mo ba. Nyame nhira mo papa. Nyame na hwe mo so. Nkronki to ne Nyankopon ne mo tena te sa akwada doma. Because akwada tumi sesa hwe di. No odi mu agyanan. No yesei. Enso ni na no hwe. Ha. Yesi macho. Brana si nyame nhira. Mago. Asem. The honorable member for Engronki to munku se wati na wa kofa achima de nchensu kwan so a owura beho betini so okwan ne so ensu kohwe endua ewo pom wono mo endua ewo achima de nchensu pom wono mo sanka enye ohaw kakra ne ewo a enka mpo aban betumi abie factory a eye edinua odwuma sawmill esa so fiti achim swadro sawmill wo kwan ne so akosi achim aduasa udu aduasa sawmill so ho utra aduasa na wo kwade nchenso sawmill so ho enti sanka anka eye trade and industry ministry no sanka ejina ne na so wo grounds wo mo grounds ena nko mo ti enuma biase a enke sa sawmill so ya private companies individuals ebiebe ewo nkranke to ne wo mo kwan enye achima de nchensu a ene nkranke wo mo kwan enye na eni kronumu suku egu danko school no enkampo aban betunya bebie sa instead of say individuals biebie eyi some na nkaba bebie factory kese baako a ebedi dwuma afa nua won some nko a adentia endua abusu ewo pomu entimi se fiti swadro eko me ha mani nka o de men kan swadro 1 2 3 4 5 6 na se fiti swadro akosi achima de nchensu kwan no ye wo sawmills almost 10 sanka ye ministries awodro no ewo grounds aban no ewo grounds ye tumi chira nyoma mu chira aban na yenye sa nyoma we now politics a eye buga politics a emani pasum ndweno politics a edi kom ebre obi politics a di obi nkwa eto asaniemu enu nko a ne yempenfo dodo na animu ye enu nko a ene yempenfo dodo na animu ye enke betumi convince aban no ye betumi akyema kyere aban ne se oba achimso do mansi nimu a endua opom ya pa entinka yem bie factory kese ba ko bi ana yembo yen land kese kakra ne yemfanye sawmill eye aban na dwuma na yemfa enkrofo nya dwuma wom dabi emo bi atim ama obi apani bi ama pani bi atim ena individuals na ebiebie individuals no nyame nhira mo anya mo bie enkrofo nya dwuma ye nyame nhira mo papa fiti swadru akosi aduasa mesi sawmill nkwan wan sempo na mek sawmill almost 10 nyame nhira mo anya mo create jobs kakra sanka ya ban no ena ti emabunu na se a aban no eti su a adehye ni su a enka weni na no nka ya ade aban betumi aye de aboa e create nyuma more because nka aban ne ye no betumi aye ne kese afa nipa kese because ye betumi produce plywood ye betumi produce 2x2 4x4 beam any nua udro enua de anyoma ye de nua ye de bebre nanka ya jene kese na ka produce nanka ayi carpenters wom ebi pam nkonya ebi pam table ebi pam ayi epono sanyo ma weni na no enka achimso domansi nim nko ananka ban factory we enka nko betumi adi sa adwuma no ni ya shift ya dibi kwama no ne ya dibi konkran kumase ne ya koton ane bo ne dafom mo biatrim amanyofo na wo ne aban no ebu oman no mutimu da ya betena so da
emeyetrimu da empo se yepomu ya endua wa hapa na private companies individuals na ebiebie sawmill enti ane aban ne nka udie aban no so mpuma biebi udie one district one factory no o mebie eyi sawmill e ma achim sodrofo mansi no amo obi atrimu da politics buga politics aso ni mfaso amanye kasa politicians ni bi kasa te de sabi soja ni o su aduane a hyedi kasa ni nananum sa rodo asam nananja sefo wa ono nanum atutu nti ore ayipa no mpo a acho de ade boboso wanfa de boboso so a acha ode bonsuom na agon ode tu nanum a wamkomuko amanyofo egoje pom ya tituru kasa ajampia to they don't think about the people kasa amanyo wo pom ya no say kasa hunu kasa emfa so manipa abraboso kasa emfa mpuntuoma kasa emfa ensakaya bia emma enu nti na yepom ya no say abanka timpanifo bebre no se common fund the 3/4 emma empo a ohun hweye ohun de onye because on twin create bi fufuro bia onim de ode emma di trimu mpo adweno ada but a leader should be creative. And so to me creative be fufuro ene me usampa uye kendini mapa Honorable Kennedy Japan ka asembi o se hwe fititititititi sanko for prison betu franka ama party bi no NDC NPP CPP party bia candidate bia no no ma abani trimu da say oh yeah ba be pre me person tu franka we sin person tu franka entimi nko delegate na so ene omon nko kasa emo bia trimu da but this year NPP for omo kwa akopre no ono tinsi hurusa da bi I need to approach the delegate police station executives and call down oya ya ape and nko phone susua creative you have to be creative and there so ya uye leader na person uye good leader untumi yimfrimo na debiatebo wak office no kwatena se debia ade ekwan na nam so a debia na nam ekwan na so yehun sakaya bia yehun punto bia yehun krashensem bia ekwan na nam so sa unchange wu kwan uncreate the fufro dabi uye sa unye good leader ana meka no nanu me kobo apro wa achimso romance ni no mu achima adenchensu kro no suku e wo no mu egu school no egu enya adwuma ehun na afu school ni dan hu na afu na ekura ansana be wura sa kro no mu no ene ya bie so me o kama nipa obie sa so me o ni Nyankopon hira no nyame hira no papa sanso atena se ehunu se edua wo pom wo pa entimi mbie wei anyame so me invest wo na me nya me profit na obi nso nya adwuma nye nyame hira o nkanioma bi sei ena me se ye hwa no mu sei ye mpanifo ya manyofo no entimi convince empanifo a eka bie wo ma enkom betumi ama so me abampotam wo kese aya aban dia ni atumi produce nkonya apono tables ni ade akonkroma koton ye de akọ amaya hodro so akoton yanye ena individuals ne private companies na ebiebie saa meanwhile sa kroni ebie ye enwuma saa ewo potemo no no dodo na kwanye kohwe achim krobase kwan kohwe achima de nchensu kwan kohwe achimo furu krom kwan kohwe achima bijan kwan kohwe pra krom kwan kohwe tuntumrem ekọ ayi papianye baby anye besifye ekosifye enti yamanyofo ne yesramu eya mu ka ensama sade ya mu tumi babonten betoto ayampia tumi didi atem aya mpanifo ni buon ma akwese wo mu de sabi
se wo mu wu a enye nipa mpo na besie wo mu ai Ghana amanyofo no se bi won mu a eyo mu se wo mu wu a enye nipa na besie wo mu na no mu de atu kufo yire ni 1 week asekeke ko hedom bo brapa na wu a onya brempon yie ha nenye amanyosema ye ebuga atem didie dabi emfanya nsam bia ma emfamfa so bia ma enipa so yepomu ya bebre koso achimodan achimswaduro achiase ofansa yirebi asenema so akroso bebre koso akwatia ku bebre koso atem didie amanyosem emfamfa so bia ma yen. They know, but they keep on doing it. Woman in pa. And some so boy then you be the attempt. Joe. Ha, it can say 1, it say 30. We don't like one who don't like work. Ha. Can you try my can ruffle? Check it out, yo. Check it out, yo. Yampa amanyo sema yetum didie. Ye pempu jo wo maimu. Achim oda, achim akroso. Asene manso akroso ye pempu jo. Ofonsa yirebi, achim shedro. Achim asemo shaho. Akwe jamechi yamu. Hey, atemu didie na mfafa so ma. Unjwasu wate. Jempesa. Ha. Ghana mprempren yamanyo na yeye no mu de bia ye wamanyofo no so because obuon mo bedwin se obuon ntiase because kan ketenkete a ye tudin tax no eno ne de ye oman yie eno bi ene de ma DCs MCs as common fund eno bi ne de ma other the institutions out there ya ban ne dia for development na mprempren so sikani ya jejia amanyofo na womo adi nkunumo mu bu oman no womo ne de ma womo enti awiemo ensuomo anadumo womo ne bebo mu din ha cha na sofu bi aka asem bi kronu bebrebe a ekoso awa amanyosem mu kronu bebrebe a ekoso amanyosem mu me de bia me de akobi wo me peso so be example no ye teacher ni akoye politician na kwaye ka se ne dan ye osi enya me nka se michi saade no ana mintia so obi koso dabi ende nipa de wo so koso nanso fa kwan paso na omani sika omani na sika ani ade sori ani ade nsa aham enya amanyofo nko na bokro no individuals private companies obuon me na manager ya na marketing manager ya no supervisor ya ni we sika wiewia mundi ye nyina ya eboni atia onyankopon wo a woton emo woton nchine a wokopo no wo abo ase ana odi papers ashem wo sa de microphone wo say o mai wo kan ho bi ye demonstration ma ne bi wo a adwumam ade a eye 1 cd wo de 0 cd no aka ho no akwaji ho sika ye demonstration I forbid you ma ne bi wo a ukoto ade ubisa o say ye ntro say ade na onim say ukoto 5 cds na so papa ni bisa say me ntro say na be bo figure fufu bi ama ye demonstration manye bi o say o mai obi biara enye wakatua na ade asi udan enye wakatua poche na ade ato ka nemum ekwan fufu bi ka ho so na ade aye oniema kese no ye demonstration mankoye bi ebi say wo so o ka ho bi hallelujah ekwan bia so mu amoton enwo amode colors afram amoton mangrofo ye demonstration manye bi wa udi konkonte afranka tie a woton ewodwom ye demonstration manye bi ye fix the country no issue start for us hallelujah say asesa yesuban ya nipa bia ni ho a obetumi asesa oman ama ye kan say oman corruption ne de ne akosi nkofo akese so meanwhile ase ho ade ye 5 series what on 20 series ye demonstration manye bi
say obo bi dia say Nyankopon kum obi a it will start from you. Ye dim panifo ani ye di omo atem ye bo omo dua ye omo say mo eti na dua no enye adwuma no because yankasa ye bo dua no ye problem eti mo me nyina ya sa ya adwen anya sa oman yi o si se kro ni ye a won so obeden obeye Asem Dika. Memen Debia Mitie Kwaku Endim Kusi. Eti anope nkronke tomu me san ba maso me chanwa no pepa kakra krebi yo ai dia ye die eno na wo se rehye hunkran eya dia ya ne say nkronke 20 buon ma they are willing to do it for themselves but sika wo mo twentwe anya sanke nkron bebre won ma titru nkronke to anu ka bebre won ma issues bu won ma wo mo pani bia mpa ma ne no ma yo ma de minim kro ba ko 1% ka light no mo twen but wo mo hwe sika wo de be ye ne da bi atra ban no mi wan so ba be gitu mi se mo ntoma me na me ba be yama mo tinka wen kan to ko be ne wo mu o se me nto aba mo na ye me light mame ma to ama ye mame en me to banchi na mama oska ma to banchi fam sika mame aso mfe mame Stop your cheating. Na unis kan ka ba so be to banchi uni nyina so an ka ba se ntoma na ye light maye hey ana mode ade kromfo aye mo gadre Midin edi kwaku enin kusibu adumbra na osen ena ebonwuma mame Mauli edi mi ko Facebook live metinem amodian kan kwame ebo a dwumadi ni din edi Asem Dika the word deserves say You're from Bismarck Ejekum. Oye assembly member hopeful. Achim Odan Kwanta. Bismarck Ejekum. Assembly member hopeful. Achim Odan Kwanta no pay good morning. Inspector Maxwell Ousupoku. Inspector Maxwell Ousupoku. Ufi ahafu Kenya ase. Abrabo ene duwa be pie achimo dan oni onkani oba tuntum tenten gramo kama enim te se anope onu onkani Inspector Maxwell Ousupoku mechia oni mama megidi se mpombo ko de oni appost forward duty ewo barrier ni nano anope mechia mo Missy K love the film brother CK Love Lie 1 Akaida Mora Future National Security Anope me checha muni na ejidi se mpombo kodie Mamincha President Emma Bulk Money Foundation Engineer George Niakon aka Bulk Money One President Emma Bulk Money Foundation Okay, menko ahomaso menko achim eje krom yewo ade krom ene wo eje krom ene wo ama krom ene wo bedu krom nti krom ne de doso pa menko eje krom eno ewo asene manso across mensire ne mu omanfo be kaya beye busumi kakra nie ena ya nantenante mu yekoko nkro we na light ya twe light abetwam ewo mu krom akọ achim apinto enu yekura ewo eje krom nachi 7 years nie woma ya wo ya sini twam mu krom onu mu taka se be fixe transformer na ya twe light ni bi ama mu 7 years nie no wo mu nsankan afi ekwan a ekọ kopie achim akroso omo ben akroso
ekwan ko pie onom no ansa na wontuto mu ankodu akroso ana esuo so no na waade afa wani so no me kwa ma so na me ne odi kroma achi aje krom akodi enkomo ne din ede nana ajete tawia otosumenu akra no potimi ka maachi ye me gidi sempo mboko de mpacho boko na entumu anu so ho nsem te sen sani a unim no saa nete na eno no light na ni kromo no ni ntia ana se de ntina ma entumu wo kromo saa no sabi koko no wi na wo try no odu amrodo wa no nti mrodo me sorry baa kese no na ntumu anu so anya baabi ahinta wo mrodo wa no mu nti na ntumu wa ho no musa nti na se ebedu biribia wo mu na abesan akọ obosan akọ se koko no sorry a we na abesan akọ cause na we dey too much o na no ya ba no mo egbo 6 pa na ntumu yi wo mo council a ya nti mo omo we mo sana mo mfa yare bia amre mo obi no timi yare o nti se okọ hospital na onya duru bi ma wa na eja ho ato kakra nti mpempi no se ebinum free achime je krom ko hospital na enam ntumu na ayo mu berebesa no eya yese emomo yade ben bi o hono ma ni obetima ka chewa ani se wonti afọ se fever bi na chew ana se malaria bi na chew ta na obeka chew ti wo pe malaria du bi duma wa na ja so fa fa ni sara efiti aje krom ko krokase bi ti se bi asuo so ana cross no kwansi na he pacho ka ko kwansi be awotwe kwansi ni awotwe pacho yo na enfa fiti aje krom akọ asuo so ana cross no enfa na hospital wa ya mu amu aje krom aitwa piase apinto eya mu ko hospital wo pacho ya ko across mu free aje krom etwa kwansi ni nwotwe ekọ across ko hospital akọ across na ekiri no wo be ye clinic kakra bi wo bedu krom mayen enti na etwa yen kwan no so kakra enti se wo yare kase bia oboko bedu krom na se wo bedu krom na se doctor ni ntumi mbua wa no wa transfer wo ko across aye sa camp tumi ba on ma bribia tumi ba be fam ntino eno de nya hawo bia na mpacho yo okay kwan na say nti wo ko faka bia ampesa oba na ka ye adwuma ba aje krom ono mo ana mo kokrom am ye den na mo san ba mu nti mpacho se kwan ye dia ene de unya moto bi na de aba unya moto bi na de aba wo ko faka de a ka ne obaka che se kwan ye ti ontumi nkokra nti de bia mo kokrom ko di dwa kototo nyoma bia free across a mo ba mo mfa ka ma pacho bia e benya ka no na che se nsu ntoi na se nsu to pa de ndu ntumi mfa ka mfemba nsu to de obi ama ho obi amba ka bia ofre bia amba mo kwan ne yes a esai be ye mfi ahini me pacho kwan ne sai ne de ka ko be afi ba ko na fa esai se nsu no choke se ya za nsu no sha se to ne de esai kwan ni na nti mfa ne se afi ba ko na fa ya be de ande kwan na sai kura ka bia ntumimba kakra yenim ene se oba achima je krom bedu krom twapiase eni nkura wodro atwiri twamo ahia na ade a mo yedi nyesika ma mo nsumutumi tena se mama bra bokoso eye kuayo ebi dua banche na ebi dua bode entos bo koko titru tisa no mai we ni na no edu ni bre na se eba dodo a mo ya dan ena mo di kokrom koton se kwan anyi a wo ken mo ya dan na mo di kokrom koton sa kwan ye sa ufaka bia ka mba nti aduane ba na ni na asai mo nua ne dodo na asai ena mo kwan na anyi nti pacho you enti ya atofo ba beto ana mu jagu ono mo saa mu fa bi nkokora na ni na asai sen atofo no beba wo beba so oba beto a ka no nya ka fenko megu ho no ma nti wontamba metiwase a munya atofo ono afri krom ba so oba beto but otowi a ka ebeba befa akono na ya asem nti na asai ne sa so ntomo metobiem mpacho you enti ema kuayo na mo ye ne munum ho ana sabe kafra
ban say na wadwuma no adwuma na ye ni na chese wa nu hu say we adwuma no kra and we adwuma no na say car no eba na atofo beto dugu ho na say car no mefa atofo no okwa mbebio ntia ya hawe okay na monyina ma hoden ho nsem so eno mpo de ye di nkomo dada na akosi sen light no ya ebia ba mu pom wono mo a atwam kokura edimachi nanso kuro na nkasa mu de mo anya bi na eno na mo se be mfie nsuni mo agba mo nsankan ye ho nsem akosi sen premprim mo ate ho bibi pacho obia obesusu ho ache ni bia no o se mpi no ejina mpi no so chi se mpi no ma ho go ahead and sana wade abrayen na mpi no so yeguantua no so a onu so nke bibia o se no wa shenda o se dame de me ba ba ya ma ho first of the yanko se busumudu no mo etum ade nko busum bi na wie adue so o meka bibia amfa nkire yen nti ye ni hu ba bia ye benyam ga bia afibio Jona ne pa ni so ombra no behwe mayen aw enti mo hia MP mpu ankasa de ato nanim se mo light bi ni wono no ehamo mpo se mbe charge mo phone acha mo fo moto ana mo nante kwansini ko enkura ofro so ne ko charge mo ba na ne o battery nya kura de ne o ba be charge a few hours na asan dum no asan ko enti mo bo we ni na ama ne kire no pacho yakani na kire no yegwa piano ya ko ne chen akọ yakọ to no office ya busa semi na de atu nanim anso yakwa obehye yenda da no bebi no na wetu afaso enti se mo de asema mo kanina ne se adesrede na mo de tu nanim mo sre no omra emeyema mo mpacho you adesrede ne de tu nanim ya pane chaw omra no mbehwe maye se obi ani ho no ma ebegwa atua no anu hunti na yade batu wani meno na woso aboa ye no waka bibi a kire no se am sa woso ko ka kire ni awon sama waka kire wo nti se no kwa se ye no kwa woso wa hu bi nti adesrede ne yesre no ya panichaw animani mi ara on behwe mayen okay yate emprempre ni pe wo atemaje krom ni nkro bia bemben mo doso kakra Pachayo ya doso be 500 ya hu benya tinipa be 500 mu na mo yare ya muko badukrom so na se o mantumi acha akroso akroso an ye na se yare ayeko badukrom na se anye ya ne wa ma krata ne yede ko akroso yeko cross na ye ya na je se yeko oda mudidi ba ha na Pachayo say we are ready we are na say we are one baby a wodo baka che se kono ukwa across na say aye ya ma baka che koda na ukoda mama mbusa we mo amwo atemaje krum sabi mobile phone mu yusu bi ebi kra na mafra wasisui muni light no beye mfie nsu nie no kwan ben so na mo fa charge mo phones bi wo ho no ma bedu krom de bi wo ho ye de ko ho na ya ko charge wo ho ebi nso wo ho amofram ana sha pinto uni mo bi wo ho no na de akoma no na ja no wa sisi o de ama wa charge ama dan so ni na no ndi mu ayen eni mu am say mu cheska na asesen and the ukwa sabe ne meter o use ne de untu ebi no de kakra o do mana ebe o badana se no na o de adana se oye okay okay yate na yepesi hu se matem popuye bi a ana bibia koso no ne yemfe ani mehu ya na nka wa ma yehu na wa ma yate asese bibia nkoso die yansu be di nkomo die besi bia no yeda asa no pe nana yo onso yeda wase meni nana ajete tewia otoso mienu oyodi kroma achema je kromfo eno wo asenema so across mansiri ni mu nana na mene kodi nkomo no ti womni light womo kwan nye womo yare a achomko badukrom no so chip compound entino problem dodo na womu ntumi nsolve ti ye transfer na akọ across
okwa cross nso na anye ya ache say twa back kick na waba ache modan nti wo mo formula wo de ti wo no mo no yeah ose yeah ose Asemidi. Memin Dabia Mitie Kwaku ending Kusi. No Cressa Semidika. No Cressa Semidika. Asemidika, Chimamenti, Adwa, press station. Meton Taka Kokote, and one is a metata, so Kaloma Bibia. Oh, we are Metia Bozeke, and we see my baby. Offer a Bozeke Mame, now we see to me. You better put them in and Sanna, Macosa, put them in quasi. You could have quasi, Obetia, San Pasole. No, the jam with Yefro Patrick Nana Bedu who praise Obabaya assembly member e watchmo down kwanta Patrick Nana Bedu Achimo down kwanta assembly member hopeful and pay good morning very gentleman the new papa Patrick Nana Bedu and pay me chiao e di sempombo ko de Muhammad Da Costa Jeron I say good morning Kwaku you are doing a great job for Mother Ghana and beyond Muhammad Free Achimbieni or your incoming assembly member Emma Achimbieni form Intibian Vomudieni or your very young man energetic competent and Chariskuru Nese Buama or any pasta BAB Ezimpacho Achim Bieni for Montumano Bieni any Adakuma electoral area Montuma Buama very young guy Obama Mabuno they say the Mabuni adom ye bibiao na abro na kokro no adade womo de yakọ monchen kwaje futu tu kwaje futu na no aba apply pe na emabunu na som Mabuni adom ye bibia na Buama eba no oye babunu ento betumi apra mabunu no enti Adakuma Bieni electoral area ayamontuma Buama as assembly member okay na say enyinem kra kan enyinem Bieni Adakuma electoral area eye na Buama wadwuma ye I say I love those people na down no Buama say odo enyinem Bieni Adakuma odo mo papa man to abana mana bibi kra be ye no montuma no ate na odo no wo mamu no endedi mamu Osin chankoma ni mami ekua yabua enene papa ya okwatin ebusuapeni moja Owura Martin big ups to you all Buama Da Costa Jeron Bismarck Ajekum KKB Osi Kusi you are looking gorgeous hey wow may that see Bertrand ni eje kreku oh say yeah Osi Oshame live free new tema tema new town kafra tema new town oh say yeah Yabashama mo oh say yeah oh say yeah oh say yeah
Asem Dika. Yo, na boy. Ah. Asem Dika. Oh, ya wasase pa. Ude tie. Nyamia chagana die. Enso na post for den omudem kra enyu achimoda enyu. And na post for den omudi dem enyu bebre na enyu. Ye won sase asase ni down ma ye nyamfa so bia mfiri so. Ye ntumi nkreti bibia be ye bibia afrim. Aw mewraze. Ama nipa ebo ye ho ban ne otim enyu. Mesi nyoma bi se de eya ehun dadwene no enka ye mpanifo no ho ehun dadwene no wɔn nya ebusua no ma beto ba kwama ye na ze he ni aye ni he oya ebusua no ba kwama ye pa ni aye ni he but atemdidie ni de andi egum 24/7 hey nanso yo me ko achimsodro adeto na owura ba ko a ye fe no asomanin kwasi asomanin o preso baba ye assembly member ewo achimsodro adeto akra honorable incoming honorable good morning sir. Please, how are you doing? Not bad. Okay. So far as you are aspiring for an assembly member, I'm sure as for 2x4 English we can speak. Yes. Oh wow. So how is Adeto this morning? Oh, Adeto is very, very fine. Adeto electoral area is very, very fine. Adeto electoral. Oh wow, you are all doing well. Well, have you checked up on all your members this morning? Oh, no, I haven't gone to all the members, but I've seen some of them, and they are very, very fine. Oh wow, we thank God. Today is Saturday. Probably there will be some funerals, marriage ceremony, naming ceremony, and what's going on specifically this morning at Adeto? Oh, this morning, because of our customs, tomorrow is Akweside. We don't. Please, what's the English name for Akweside? The English name for Akweside, I don't know. It comes from our ancestors. Sometimes they meet, they pour liberation on their, stools. Yeah, the chief and the others. Okay, so that's the one called Akweside. Yes, Akweside. So because of that, they don't celebrate funeral on that Saturday. Before that, Akweside. Okay, so if I get you right, because of pouring libation to acknowledge the ancestors and the gods, they don't do funerals on that very day. Meaning today is Akweside at Adeto. Tomorrow is Akweside. Tomorrow is Akweside. Today is Dapa. Today is Dapa. Yes. And Dapa, what's the English name for Dapa? For that Dapa, I don't know. Honorable. Achimsodro Adeto incoming assembly member. Yes. Yeah. I know a lot about you. You are an old man, but you have a passion for the electoral area. And
you are urging them to vote for you to become an assembly member so that you get a big position to at least depend on that to approach some elders and leaders and opinion leaders and go to some offices to lobby for development for Adeto. Yes, that is my main agenda. But my priority is what is that? Cleanness. Asem, Dika. We have to clean our areas. That is very, very bad. The gutters that brings mosquitoes and others. So my priority is the cleanliness. So my motto is cleanness and healthiness. When there is cleanness, I think the mosquito cannot come regularly to bite you and bring sickness that is that comes from mosquito. Main priority. And the lobby and others, I have a mouth. And I've been a TDC where I don't think that you've grown. So you don't know what is TDC. Asem, Dika. Because those who have grown about 50 years know what is TDC. Town Development Committee. I've been the chairman before. And I know what is important for to clean our areas. So that is my main priority. Wow. Lobby, and I have a mouth. And to lobby other things. For that one there, it's cocoa for me. Honorable. You have mouth to lobby things, so that one there is cocoa for you. Yes. Honorable, you're too much. Me say achimso do Adeto. Mon to amano kra na say. Montoma Honorable Kwesi Asumani. Honorable, what's your popular name in the electoral area? My popular name is Asumani Opoku. Okay. And, all right. My children call me old boy. Okay, thank you. Wait, yeah. Oh, ada assembly member bia oni me be your interview no. Me fra for about 1 minute, 2 minutes there. Brofo ne ebeka. Wa obe pra assembly member bia ntifa to team oni be your interview 1 to 2 minutes there. Brofo e na me de be wo. Honorable, you are true. Thank you. Thank you. We are too much. Enti meti enkuma ye dinasi na. O kire say unim de awonidie tumi de ba. Unim de awonidie tumi de bra nipa bra bom. Enu nti wo bai ade da wakoma so paa ne say awonidie na meti wase nso wo kire say wo frasiampo ya awonidie ho adwuma. Enye say obepra assembly member nti ade wo frase tete a Adeto enwa akoma eda omu. Enti metwase asasa na wo cha na meboa. Sa me frase da. All so eduma gotem eduma. Me frase a na me ye ne dada. Enti afa na atọ me koma so be 2 months ne na atọ me koma so. Adi me ya di dada. Enti asasa me ba na mom me mani afi. Na me de kire enkwara no a eba no. Sei na ye ebetumi aboan ye dia na aban so abeye ne die ahonidie ne die ye ne ankasa esese yetumi edi ehuni ye gotem ne ye foforo ne ye prepra ne ye de akasa ye gu ho na donso a ye ne aye donso hwehwe gu gotem etra bi kra wonnam obi baabi a ne gota no a madam fu bi kra de o sese wonfa main street no aya na won pese wo bete pampan ehwiehwie ade no du a nanka wankasa na wafatam na wahokuru mu kakra nanka mu aye akono ni nyina no ehye nkran afa etikro no nso anim na ye bola ne ade no ya hye ne yie entimi bola no beba na megyina so na me an ba bia wo mo anfa mu yie na me piapia ade a me ye ne dadaada na fa dia me ye ne mo esanse mepe ahonidie mapa na dia kan so no de aban so abeye amaye
Wow. Enti ubetumi ama de wo kan se ebia ya ban adeto ye bebisa se de wa ho ne die ho nsem te a ubenya adansifo a de wo ye na obi ani tua ekoso papa enipa ni bi krempo me wo bola so na me ye djuma ni bi fa bi mpo etwa me pictures se ni bi ni mo ntia se papa wo fi akwani mu na bola so enti me mani bi kra do me ti ho ana mo me bu ompo na me so dia bi hu bi bia tan a na me ho ayira me kai se running se ba so foforo ye ni ankasa na yewo toilet tetedie bia na sabia na krufo na rejected ye ni ankasa no omo maaye na sei omo sheye ama ye ni ankasa sabe ye de yensa etete saa edin no eni ade firimu nanka ye betumi ayenso no asojafo mo atiansa asojafo ene be share by force ama ye na me pesa say no mani bi ebesi ebio sesi ankasa ye wo toilet ba ku bi kra e wo ye electoral area no by be a friend bofo me esanse me nya sambo my na say me nya pani bia me di akonya bi wa hanti no me koya announcement say toilet no so ebon omumra na ye hohoro so obed na tonro mi amato minro obed bi ensi bo mi nfie se de ekwani mu mi ankasa me pa ho ni bi enti no me famre e ma yesi se nsuom de akasa iguso ama mi ame hohoro me ma de so ne ma de so anam de agro bubum empo obed bi a ono wa me bi akire obeka chem se toilet nso ahwemu ayehwam enti agro a me di guso no kra me mani bi nam so wa hwe wa ma oba idea ana obebo ame a nka duro no mso ba den mema obi na se enoma we se no mani ade ana me de ehia me kase me hwade bi na se enya me ma obi me kan kire me ansa me ni sika a me de me ma ana sabe bremi bibi na me de to de ani bi ye de bremi pe na me hu se ba bi enkoyi a na me ankasa me ma sika ni bi na me de akoye saa adwuma no sebe ya yebenya ahonibie mafa enti we bo fo sore se be horo so ochena kwaside ani adaduanan maye ma den se ahomaten no se Yesu ama no mama hoden kwan dia esan se me frɛ dom amen me frɛ obi a de wonu ho me san akokoro so esan se me fa honibie eno ma na ɛwɔ ho ebre aji wura abegu toilet no so ansompo tankas fo bedi ehun sika edeko manfa anye se wo mo bedi ehun sika yi minim se eye mikro edia etimi ame papa do ho etwa bre ni nua ewo ho enyina a wo ba hwa no ma wo behu adwuma maye do mini andra phone yi ni adi ebinti no me ankasa me nja so bi e ho na so charge a no wacha anka me twa e di abro baby e wo ho a efufu a na egu ye no ase ni nyina maye bi nyinye ni nyina de nanso maye bi a me fo se di ahonidie mapa no e di bebrɛ se ye koso etoa so me pese me ye bibi e di tre entima no mrantie no eba no na omu se oh ade we say no wan kasa no ofu kuma mu ya nyankopon ehirawo na me san se no ma no na me ye ni dadenti no won wa me no mu bo anan no do ebi efi mu de obi ni mu fan obi efa so efi mu me yare bo me be 4 years ni enso no sa yare na me ni mu se metimi kra ayede Ewurade ahye no ho anyonyam sesi ameka say me wa hoɔden mapa enye okrabifo bi a ko be tumbe aw so me frusro aba hwe fam aw me span na ai ha me a anka sesi nka metimi sɛ na nka me wa hoɔden me a metimi pia hu baro a metimi edi ye eno ma nya sɛ me de ye me fie adwuma mpo me de hwɛ sɛ ɔman no obi bɛba halmo bɛka sɛ oh yenso ye de ye guso ye de nkakra na de aka no aban so abɛboa ye
Na say me tie o kasama say wafa ade to te say wa wagya kese bi a uye bia senka ahunidie be ma en homene so na afia fa ne ntima pafra me tie o kasama me hu sa passion no wono mo saa na tie esan say my committee chairman that ana make us a TDC any friend town development committee na saa term na running saben na emai eno efi hono no ansa na omo frɛ bibi CDR eba na before then na me a town committee chairman I was so young and so esan say na me no me pese mpunti no awo say ye kura no ye frɛ ho dwenu ase esan say na me pese mpunti no me am de me husuo me tunsuo mamamfo me yewe na afei me yi gotem ani ade I was just about 22 years mpanifo no hwe ya no mso da bi na my bi o hon mo no ye friend Latif na mo nko no aba ona na ye chairman omo so mo fa ma abranti we na obetimi aboa yen entimi nso me ye ya kopotam a CDR no eba na CDR say akoye politics ni ade timi nso no ya na mani nye politics ho ni ade bebre eje na midai committee chairman no nyame ya wadom na de hye wo so adura de toto abama obey assembly member ahunidi a ede wakoma so wa fra se tu anamo no ede biem na abeye ana kwan ben so na abefa wunyina so ne sen a betumi ama ahunidi na pagya ena afi den biem potin na de wakoma so a opeso obey assembly member nyanyina so na wo yema ade hye a ewo adetu yo me no ahunidi no me yese ye befre oman ni nyina yesia ye ha bibi ti se awukude ye mfan sheda enkofuo mu papa na masre me electoral area no so mummy entu da ba ku bi aye bia awukude yi enya enhede na mummy emfansi ho na enoma bi wo ho no mo na se enkoyi a mumma yensiesie na yesiesie a ebeboa ye nyankasa ye kro afi enu etwemu a bibi ti say education say no enkwara na abonti a omuninam ani ade basa no na ye ni awofo ni nyina ka bom na yenya ya yadwen ba ko say ebo sa brewo ya enkwara no ma obi enko ba bia na omunko trefie ensua ade sebe ya omo betimi daache swadron so betimi etumpon ewo nkwara no adisem afei bibi ti se enoma ehia yen ankasa yentimi nye ne de ene mesema no edin ba bibiare ni hormo a me ntimi enko lobby enoma emfa emmefie metimi ayenso amano abroso na sebeya enchirima befese enchirima no ebesua se papa yi na ne fie ekonanim enso etuhu ache enti etuhu ache na owo no momi emfa se etuhu ache no ni yenso yenye bi na yemfemwa yeman enoma bebre wo ha esimeni so meye enti bebre ewo ho se meka se meka ni nyina bebre owo ha meye okay uni say yamanyo sa ye npremplin se anas yamman yankasa uni say etuwa che no wono mododo na nka boa pa on papa etuwa che o ha nka beboa hwe bibi ti se ye wa hai esan se ye bibi politics ni moni adentino bibi ti se anka asambo man partisan enkanka politics ho enti so nipa no wo NDC o MPP o PPP o ye hwe wo nipa no se de wo sitie ene obuo a wowo ene tuhu ache a wowo nanka ya hwe no ni atoaba e de ama no ono so o se nipa no se wo be nipa abom na ye bibia betimi akoso se nipa no ana ye hwehwe se obetimi aye sa asambo man
Okay. Oye, na ufra se wo yi uti se wo pa assembly member dibere what face challenges ba ku mienu bi campaign te sen ene ma akoso ye de. Oh, papa na yen ko fa form nti no. En said that en campaign. On my domain de. O man ka se omo underground campaign. Na me de me ni sika sa a me de ko ma obi. Ne mom de me kutesika. Me de beye bibi ebe biye mfaso ama ye nyina. Obi krampo ho no ma wonam a na osre osika. We ya sambe ma kra wo osika. Na mtimi ni bio bo nanso ebia ye me baby be ma me no. Eno na me pone ho kakra. E pone ho kakra mi so me nsan koye ade we se na dache eno na be boa ye. Na challenges de ma face di pa. Enne bosume ene na otwe mienu makodo baby a hono na afu eben ahimfie ena na ye me nana mo edidia nana amanfo de omo ye no hono na mani enso makodo hono mo nyina maboka ado enuanso ewo na buni nyina na edan dada esi ho na manfo nso kotolet ho mado ho nyina bido ye no bibunia enuano me yamaje so ka me besi bibie na menso menye bi atreka bibunia ni we na ya fisebi itimi bisebu say ya we nyamia last minute ana me kohun say enuani go obi afie echi awon garden itimi say aja menko report ma ye mechi onipa no makobusa no se nyo no a etime me enyo entiaga mesi samade biguso a mesisa run about 6:30 ana onipa no le ire frɛ no se mesisa enua no die mi hu ya ne se abrantie bi waba me so de tai o to tai na bom na me se krache no ma ye odem o se wugina me ma odi wo na wo bokro no na me se mini anegu hanomo ana me sisa afa no de tai no ato odi tai no to hono anu wodi sekan blanchai de ane friend wanwan a wodi ba me so na me so the same wanwan ni bi so ana na wo me hono na enam se me sisa ni di asi baabi ti baabi asi no me ko hono manye ye mu so owura no on de no ho odin be 40 years na 42 years enti wo huru kwam wodi sekan no eba me so my odan was a wood and form ha me de do one sorry ha me do one sorry ha me do am pa me boot to a me cow a watchum after there me hu de me ye baby so a me wo no ho na ya modom baby a nipa eben no me ye imagine say me jane akọ baby nipa ben enti me ye imagine say me jane akọ baby a sa owura no so a me ken ni papa kum ni papa meba income honorable eno no ne kure wom ni sen o nyina so o ye na kotum 39 good years o ko da konde enti na me bisa say me hu say onyame obekum because hu say ni papa dwen no a ne woni mu no we dey okay meba na we na kwakoye asem foforo I think say different from there me bisa no and it's where they acquire police for Asem. I have police for Asem. They say our police station. Okay. And I yet na police for Ntua and also. I'm a police. Okay. Who from so many and who from so Ababe Mamma warning and signing it. But yet yani na ma police for na police for no ending ujuma. Yes. Yenya no ma police for no. Okay. Yeah. My life is danger. Oh, and I'm a family member now playing Indiana. Yes, me timi hu sa. Me timi hu sa. Oh. Me ni obi ni asem okrom ha. Ka na me ja sambe me ya. Me ni obi akre nyina bonten enkasai. Enso nam se wenti no. Me nim se wenti eka ho. Ana ama we se no no aba. Okay. Yate ode yenya bibia no koba no sa sensem na yema apos phone ndimu hene na yenhwe ba bia ba kosi why yen fam bra kwan so ye da sa no pay me face challenges
deɛ ɛno nti na ma me ka no Oh, okay. Okay. so mo sa me dia anka me nka Okay. na obu sa me challenges a ma face ba ko a tin pa no no Okay. na me ye djuma na obi ba be boa me obi me boa me dia se me ana me pe na me ye Oh yeah, yes. Ha me na de ma face a hu me kran kasa adwane no ene na me ka tire wo no Old man. old boy Hey, old and a boy. old sana me man friend me Old boy. I'm still strong almost and once I'm catch I'm old boy the man the almost friend me bibia to say old boy. Wow. Yeah, that's an pay. Yamin Shrow. Yamin Salmon so. Mo. We are incoming assembly member. Ewo Achim Swedru Adetu. Owura Kwesi Asumani, aka Old Boy. Ono ni ene di nkomo no. Asem Dika. Nyamye bonna doso. Ejo nyamye na. Yeah, from I got the shoe. Oh, Achim Asene, Alex, Udiankasa the Alex. Wahutodin at the I get the shoe. Just I get the shoe. And the old canoe answer the hotel button. I got the shoe. Alex, I pay good morning. Achim Asene and I walk. That's all shoes. It's your pan. Happy birthday, Efiesika. Kwanche for penima Efiesika photos. Your general manager, Mr. Benjamin Otuo Echampon, aka DJ Apuzo. Osi, may you live long and prosper. In Kwanche Semne energy sama ode to wawode so ne enono. Enti Efiesika of Efiesika photos. Happy birthday to you. We Ronko free your manager and general manager and Mr. Benjamin Otuo Echampon, aka Apuzo. Osi, may you live long and prosper. Ejo nyami Officer Bansi uje police ni wachimu wenchi. Akra no pay good morning. Ejiti se mpombo ko de. Bansi the Bansi, great Bansi. Mencham wo for osiesie mutu e wachimu wenchi. Ono nkwa frem kwako. Chaso anope good morning. Ejo nyami Asem Dika. Asem Dika. Woma worry bre. Ejo nyami bonin naraso. Ejo nyami bonin naraso. Ejo nyami o mayeli bro. Yanko Asem Dika. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Achim so go for Adetu. Some share ho. Montomano on our boss many aka
old boy no obebuamo impuntu die odinamo montumane ahonidie na koma so old boy anope good morning uye too much Englishman otbrofo say akono old boy ejunyami onina e pacho betumi do adwen trafa 0533898915 0533898915 eye text message sanso eye WhatsApp baby a obeto afa bia no e making kan amount 0533898915 eye text message sanso eye WhatsApp line how far achimo dan potema kwan how far achim abuabo impotema kwan David tilapia fodi baby hey what a road eyo obi adwuma David tilapia kono impotema kwan na asese no eyo obi adwuma nipa nso otimansiri mu bi eyo obi adwuma nipa nso timansiri mu bi Intano no sana de na say yes tokoso no uko kan usisi a na munya botre obi adwuma hu ayetua no ho ka happy birthday butterfly alandia nenyumuni yebo amawo happy birthday butterfly Mesi David tilapia hono mun obi adwuma wo so ye aban tua ne kan Ushe oba abuabu mpotem akwan Ayi pure water factory ye wa anu say pure ice rich ice kafia rich ice so otuato ema ban enso kohwe kwan a na bobo ya ene ne cars efa so din so ne free factory hono e distribute mankrofo on tuto man free hono ma mepie me no na ebia fanani so abuabo peace town Asem na making your private schools e wa anum say wo mu na atuato they all pay tax wo mu tuato ye di wo mu but be hwe kwan a wo mu school bus e fa so de nkwada tutotuto ma bedu school mu ono mo obi adwuma sa eto ya gigi enu bi ene di tua ne ka e wo so ye creative na opekwan a ofa so a addition na all di wo mo so no wo ma so badwu wo mo we lack all these things ana ayampia to ne nsama esu ni mfa so ana ye sori ye totototo keka Seze mfoni a yempenfo bebre etwa kire no akwae se wo madwuma nkasa ne o masedi nkasa no wo mu nimbi because yet krom ne se empotema kwanye ya ka obi adwuma ayo so ye obi ansu mfi ana meka no obabu abu peace town nko a yeni private schools nko a na bebe 2 or 3 cause minimum say max wo kingdom one so wo ena eba no factory ba kon so show no rich ice pure water eno so na che na obehwe me se wo hwe kwan a sa schools we school bus etutom be pie kwan ho sa pure water kai ene ni abobo ya etutotoma be kwan ho a enso mu tuato mu na tuato wo mu na tuato ode wo mu nkwampo nti sa wo mete wabo no ena de yemfi wo ma ode sa nkofo ya ampo nti yenwiri dwiru su kakrama wo mu
eyobi adwuma enso amfa no ho wada ohun ba bia amfa ne timmo obi adwuma ho ai edin de ye jibi edin de empenfo bi jibi penfo bi jibi na sankofo weni na no kra wom ni se sa big companies ne kakra kra wom a ebiebie nwuma afa nipa ebi ya adwuma bosumi do benya bibi kakra di ade be mo ato wom a wom tues kama aban na aban ni mfi wom no wom ni na yaw ehye omumu wom sankofo weni na yaw ehye omumu school se wo aboabo enso de wo aboabo company se wo aboabo ampotama kwan enye omu operate a emma womu ho han womu no womu na yaw ehye omumu yaw ehye omu ni na mu womu di yaw papa hwe David Tilapia otuato ba hwe ba bi o hye na he kwan a customers ne client efa so ko hono mu David Tilapia kwan yenhwe sa area no sade hono mu abie yenhwe sade hono mu abie assembly ni njiri engrade su keke assembly ni meye reshaping ano mbe grade kwan so keke ano pe ko fa David Tilapia kwan so no hwade na assembly ni me no wan enkoye wo matete won mo na expect so mo nkoye ana tabi ay assembly na djuma aban tu omoka ye tu omoka ena wo ma face sa challenges we nano ebi tua property rate ebi tua we enti sa sika ni nano ye ntumi mfa bi enya reshaping keke machine ye ni a ye ntumi ko high machine ema ye reshaping ma wo mo reshaping nipa no mpe ko taw reshaping ko ayi adekrum kwa kwetia womu pe reshaping keke tase enuane omu produce ko akwetia koko mu produce mo man body omu produce ko market banchi body kube omu pia ko market ekoton ma enkofonya bitodi no eno de yemfa kwanya nipa ne de baba krom no eno de yemfa ho yakwan ne keke na ono nso body obedua banchi obedua nkokuo ne ontumi mfa nko easy emra easy yemfi ko ayi yesi ayi sei ayi udu enkwa ne hia junction na wo yesa de ode ko Pentecost won mu na kohwe kwan fun e obi adwuma yani na ti mansini mu obi adwuma akwanya nye agiya boso ewo mpotam ya akwanya nye agiya boso ewo mpotam ya Shefiti Akim State Junction SHS Junction eko kotokunyi manfi honom enye mese babia eboso patron omam zanyum no babia eboso aso mafilu babay babia ekwan fun babia ekwan fun babia ekwan fun babia na position mo jeje yeden mo ja to pan no na mo jeje yeden mo jeje position yeden mi ametie masadia ne sama ya Asem Dika mekan news meyese edua I need to come and perform mi duty no masadia no but ya anu say Ghana as a whole ye won penufo bebre a uncountable wom kuta position but omunnim diom mfanye womunnim wo masadia ena bi so nye creative enti tete kwanya be ye 30 years kwanya ya gbato ono so by sa method na no use ontumi change style ontumi creative before bia ebema na mamu no adanso eno nti
ɛna ɔdan ne mpatam ya no mu sei reshaping reshaping ai meka say keke because entumi nkoba say addition tete bro no so etua property rate emu companies are etua tax emu drivers are etua road royalty de bia taxi drivers etua ekun mu wura mu kompotema kwan addition fa dropping kompotema kwan companies are one cars every run potema kwan reshaping till now assembly na da obi anka hwe nkoso minim se muni machine sika no yemfa behind machine ni enya reshaping massive reshaping David Tilapia Abuabu Peace Town yemame MC ne kwan so Pentecost Road achima Abuabu yenya reshaping oh my fellow baby ha baby e kwan fun baby e kwan fun baby e kwan fun baby e kwan fun na so ye wo pani woman ha look mommy na mi ntwa monyum Asem Dika. Baby, a quite fun, baby, a quite fun, baby, a quite fun, baby, a quite fun, baby, Achimoda, Abu, Acrosso, the same man so a day from a quite fun, dear, Wenchi, so a Wenchi, my fellow baby, ha, my fellow baby. Baby, a quite fun, baby, a quite ye, baby, a quite fun, baby, a quite fun, baby. Say, Yenim for so what quite so, say, quite ya own, as soon for so a baby. And I say, a quite ya, Sikaba, be a crona and a quine yenu, see a ya quine Sikaba more. Minim say, oh, munimo, I don't know. Minim say ya omuni mo I don't know. To my question is enti Ghana buying onim say ye wo impotema kwan problems pa onim die. Na de enti na ochigalam say for machine na yahye no. Adendia. Ene ne ye de campaign tia no no. Na no akwati a chairman be kan say ne nkro first excavator se achecheche wo mo anjema amfa ma wo mo a ombetu abana tia wo mo. Important be na wo kwan te sen testebra na di rap ntwanyo maw fafa 0533898915 0533898915 ena na achima adekrom ayi adekrom hineka no oso mo mpa de kase bia o ye kwan kekema no na no ho nto no man light kekema no ho nto no problem bia eno so de ye mpenifu emuko but yenim de ntia ya wo mu fi ebi muso on mo nim kwa befa so mpo a wo mbeye we no ma jiji position tete so no mo de yom hu ye wo mo jiji position no mo de yom hu ye na mo biebie nyuma mo biebie schools mo tete companies na mo sisi adan mo je positions na mo nko na mo dwen enu ntina mo ba hwe a DCs ni MCs bebre wo Ghana wo mutumi perform no because wo mu nko na mo dwen enti obu won ma ade onfa nya dwuma kra no onfa nye even obempo obe no troka no wanya bi dia no huye wanya bi e dia no huye oyiwa ena bi aba no we aye message aba ne ye SDA kwan mi hu kwan a esofa yachi SDA kwan da so person hu driver ni a o twika na ne buafu a eya kogina achim odan SDA kwan so ehwe no mu na obehu natural real driving driver driving with aggressive face menyu na ma on ehwe no mu na obehu real one natural one na obitumi tututoma be na fi wo ba na otwena no ba na wa na ekwan na enya nti SDA kwan no na no atwe se ten na ne buafu na obi wo ma ko ban sa odi atem
kai na we metua road what ye den ena mama ye nya so kwan so ena ye tua scan eya yanti ni panase ena spare part bo nya de ketwa spare part ne bo ya den na ekwan reshape kwan ne keke reshape no ya wo engineers wo assembly ono mo ya mo amu ya expert na mo mehwe se reshape na ye no eda ne ebe ya emma ensentem na de reshape keke ya wo engineers wo assembly wo no mu na fo munim de ne mra ya nye ntokua to ho ahwanto ayi car drivers ya jeje ticket aye tetete aboabo no se sa mo sa no mu na ye betete o to a mo mo no na ye betete ticket ma o esun futuro enfuturo ku o mo enfuturo ekum o mo aboabo ya ba stop ya store se won mu na ye ticket ma o mo ensun futuro ekum o mo enu ti na de bia broni di asu no cause broni no odwin nipa ho odwin nipa no ho enti o ma discount free wuntan na on san kasa tena futuro no mu ton ade na next week wasa beje na oda so tin futuro no mu ne next week wasa beje enti broni da bia na dwen no o de konkan echi yen broni nya sanfom so ne da anan pu nipa na sade a wo so ye no wanya ye be fire no Ghana leaders in be na ya corrupt womunya position na anomo pre position na eni bre aggressive eni bre no de agi position no womji so munya hute ana krono no yam huye no mu de yam huye mu bebia nyuma mu de sisi adan mo nwe nipa na titititim no mo nwe wa mo na nka de ntina entokua to ye je ewoda me de oda ye example oda na redisi ena ni ehunu tianu na meka entokua to ye je odu ocho so ahun taxi drivers truck drivers etua ticket aye tetema adetonfo me se aboaboda na emwa aboabo bus stop anu sei stores uso muna mu ticket ye je ticket ana meka no broni will never do that say me jiska free nchen uti mfutuo mu ton ade na wo ton na mfutuo na tim na enye ma no enu amu ne mesa ba ba jiska biem da bi broni nya sa da obe make sure say waso badwo wasetena be ye kama ansana wa ba jiska free nchen aneska na ogino be mo hu say eso faso nie yen ko bibini ya nye obi be wia e de anu hu ye no asobo mo yanko so jane sa yanyere ye ho ana meka no we na eso akatia ho we ni na eso akatia ho obia be hu obia wieye aso ache krom kwan ene gates na ekwan be se ba kohwe ase draw zigzag line unim zigzag line ekwan no gata na didia ba kwan ni mu a na atwa ba mba na epie kakra na abam onipa bia amfi enso ye obi adwuma o eye nipa bia adwuma e wo so ye onfiu achim SDA kwan achim dan kwan enyo SDA for amo tsen driver for amo fa sa kwan so mu amo ti adwuma amo tete so mu amo abie nyuma mo wo ho no mo school for wo ho school bus faso mu na mo bre na me nhira mo ko se what mu kama kuma to mo yam enche subscribe baba impenifo na problem wom enye sade ankoda SDA e wo si egusu ko ta mani pafaso na nasom dwe no na nso kwane nye womo chebre womo chemiya na enya asem ne yenka nka achimodan SDA yenhwe companies a eguo yenhwe school sankrofo biebie wo ho yenhwe pano minim se pano factory bi wono mo obi to pano wo ho sanuma weni na yenhwe ne yenhwe private individuals a womo tete sa bia ye ekuta cars mese so person hu driver ni a otwika ne buafu a eye kogina odan SDA kwan so eho na obehu bi
obi bo obuboma bo safi watwe na no naba na no bu afu tanu ugyan na obi anteka nim kro nyina onfa kra time inti ye analysis pa inti ye tena se dwene kro no ho pa de ye analysis ye be we kwan we ya che ye nyane sei inti ye saa de no mansini mu ye menyi ni se ye cause ye enka abuabu health center efiti main road no eco health center onom ahaya no a enye no sanke ye sa analysis na enka ye ndai ma kwan ne nsei emma sa ban de duro ba atwe ogina kwan ma health center no san fa ka foforo ka ketwa aboso kan de ibi no wayi aduro na gum e de akọ health center ho menye sure se ye sa analysis no yenwe ye ho ye mpanifo no mo ndwen ye ho because utumi kan tem sa odwen me ho wa bra ekwan ekọ health center opemfo ba ye ntumi fa ntu kan mu ma ache osinante obi yale emergency na de ne kwa ache osinante cause kan ntumi go straight to the stem says aban de aduro ba kana aban de aduro no gumu ba ye no ejira kwan ho na health center na fa ka foforo ni ye yindro na gum na ye de akọ health center woni asan tua na ka foforo da bi ye nya sa anyways achim aboabo health center renovation koso renovation koso ye peja edana ni monyam baby SDA kwan so shelai okay o si SDA kwan so shelai kwakuta wia this ache krom kwan no gutters the road is full of potholes mafili wa be ache to achem aprade road am aquia sa kwan pa mom de unam kota so pa asa amna na onam kota potholes san wo so Ghana ye hu bio ye dua ho de ajane se obekọ kukuam no na empenfo ye omasede no mti babi dwomanum de ya no na woma eye omasede no omkopie kukua bi mu a ano nkopie pani bi anim a ompani monyam enso unye hute no mu dwomanum no mo hihye nkrofo ati no mo toyampia monyina mo ho na ewiase ewe den na wahye ni awiye mon kantre me edan de na wahye ni awiye train keteke kra eba titin ewawiye ekwan kra wawiye ekwan achim sodo constituency de wo kwan ba kwa wiye epem achim babia ne ha udu babia ne ekwan bia nda babia bim na wiye na apem no ekwan kra wawiye na de ne wiye ewiase bibia wawiye o nti unya konya eya ye de tene amadachi bi so ni wa yakao na de ehui de mo so mo ho na maddadodo achimachia se ko aprade kwan wa wafa so da bia bedi adanse wa wafa so da bia be pegya onsa obeka bi wotim se ampa kwan nye ekwan funi titu fiti achia se ba bia goyo filling station wa tutuma kudu akinkensu ekodu nyankoma ase no na fiti aprade so kwa kinkensu de ye be ko teacher ntu ayi ayam adwendwen cause eno so esa wa ena nye ye be ko teacher ntu ayi wa kinkensu me dwunu ho sansa aprade ko ne nye ma memo empenifo abaso aban ne bo no ho adwuma aban ne bo adwuma efa bi oyade esan se kwa ba kwa no no ye ayi Kenya Junction esubua Kenya Junction ekwa akopem anamase nyame adom fituo no na kudu anamase de o magu coat first coat nte na mkofa so na msi sai kwa na etiasa because ekwa na enye na na etumi de be 30 minutes faso no within 5 minutes na ya free anamase bedu Kenya Junction ekwan so mfa so de eye bebre
Internally sound so be company bi and obi be business bi a set be obetumi monitor on time no ekwan ya obeye but ekwan nya ombie on fa so ba ko e wo kwan so cause obi on mo bie adwuma e wo so otumi ye monitoring enti se ekwan ya obetumi ye monitoring enti obebie company no minim nkofo bebre a ekwan ya nyanti wo mo etwe mo free senko mo bie company bi o magai because on tumi nya monitoring ebia na adwuma no so akosei ezika so no di shem enti anamase kwan no nyame adom ya good first coach some Ghanaian leaders are not disciplined at all. They don't obey the constitution. The constitution is not enforced. They will all play for it. I leave them to God. Still, Kwekutewia or dance school, day student. Asem ne kwepa na abamu ani kanu. Asem ne kwepa na tewia kan. Ose Ghana mpenimfo ni bi wonu ma. Wo munye discipline. Wo mun ni nhyeso. Wo mun bu Ghana mrano. Ghana mrano mun bu no, wo mun fa buo ba kusemu. Na nka pani be so Bible mu asai. I what do in the name of one bra oba no wieska. Mun bu constitution sembu Bible. Mumbu constitution and sembu Bible. Muso Bible mu no mo sai. Muso Bible mu no mo sai. Mo ba na mo san abokro no. Udi an mu dimpo mo me ebindi. Mudie anam de bako nsu anam akoye pa. Mudie anam aye kakra pa. Dabi o. Emprempren aban de dabi. Ana wo mu MPP fo bi kura keka no. Sisikadie ne doso dodo. Adoso nti obi ahon kire no. Babia ekoso babia sikano babia ekoso babia and also constitution nso ye enforce e wo mo so na sanke ya ne ye enforce constitution na oso jawu na amanyame utumi se tewia de yaw ene ekasa tewia yaw ene ekasa pa odifi odan school also a day student. We say good morning, meeting the Kwabena Buahin. Thank you for your good work. My own is Abu Pentecost Road, David Tilapia Road, Bangalore Road. Ha, atopem nyansa na wabosu. Pentecost kwan e hompo na MC ite. And also I am fa me ho. Enyo e fa me ho. Yate yanso beka emfa ho a. David Tilapia eno so emfa obi a ho. Bangalore. Hey, atopem nyansa. Nani yetia etoni yetia de den tax ne yetete de den baby ticket no yetia den driver for road omutua den eya ebo ayi omo windscreen ewu a de de ba ye wo kwan so no dimirika no akotwa se skani na ye de den reshaping ekwan reshaping ti obitumi di ya wakasa saa reshaping na me dem se nkwa na hia kora de nso toye memobbo omo meto na omo ye memobbo nkwa na hia na memobbo Brown man so ne ni nkomo 0201944481 0201944485 mo ana mo frefre no afi na mo bredu afi de ofre ba mepeki ana 0554 820910. Hello, good morning. Morning. Me pacho dini baby akasa free. MPA Gankala akasa free akamabo. Okaishi drag lane. Okaishi drag lane. Competent, quality, experience, solid driver. Yes, I'm master boss. Meet you, sir. Master already and already another one. Master with you for me. I'm a come Asem so. Asem kesi na kweku kana no fa yi. I don't pay the video na kweku. Okay. Of course I pizza we. Me kita mass pizza no. Me bra amani wo hu no. E fi taxi. Entina say me ntwa no. Sa me ka say aboabu pizza companies be 3 wo no mo na emu mienu school bus school for na bus e fa so no. Na say o kra driver ni a otwika ne fa wo no mo.
Number 1 driver back up. Ah, we choose school ben bus now, you know. Max. Ekwane to say. Papa, that means you see them, I saw you see them will be you see them. About so you cry, go to our crama, plan, and when you die. Almost MC, almost town, almost support, man. I don't know where to go to them or a dam now a groom thing. Oh, they're okay. Oh, you so. You are so key. Abu Kroma, and you are. Yes, as a cano, near the Missy, then I'm crying. Ade, Papa, you try to. Every day, there's a 6-month day. You are another one, not for him. Ade, as we are crying yet. Oh, Uko Pentecost, let's go down to Mr. Sunkala, I'm out for more, almost a president in the NTC. I'm quite asked to go to a Pentecost, in 2 panel. Hey, Fana Nefa. There's a Carapia, they say me see this war, Papa, that's our hope. Now say, yes, MP are buying, and on the day, they send me for a deal, and on the same. So, I am a good dear, Hey, yeah. Oh, hey, yeah. Hey, yeah. I saw almost one of Africa. The man and I can't empty or something of the There be and to Sabi. What I say? I then I don't listen to talk. I could not say the street that's Carapia. I said, men are new that they are never. Oh, I said about work here, then we are out. And open comma and the profit as well. Oh, when I'm more, I'm catching I said, how crowd or no crowd who's. That's the Drew say, I do the thing, yes, you only Panama, I think, come down on the video. That's right, and you are the answer. I bet I did that. I bet. Study, I bet Muntiman Tabella. And that's a bonny show. But who was that moment? Oh, who was I don't know more Yamono? I am ya. I'm a banner and a dada, and I'm a Gumukota. I will say, I want the Abbey today, and a dada is here, and I'm in here, no, but the dada, you know. Oh, said good. And I mean, my brothers and sisters, almost no communication. Now, some I say, Bono, I'm on my hand, can't empty, and then crop for. What about the dada? Okasia Dasi. Yamin count. Cause I am in say, Ubia be no company. Mujit to a fin in chain, Mujiska fin in chain. Oyana said ye, not a quanya of fast or the company no yeska trip mamono. Muso no ansanye. Aye been missing na Adena school now sonye. On your saying. No theatre assembly no. Into no anya saying. Oh pretty echeska. Tinoka sono ansanya. Sabi. Hello, good morning. Pacho, fine morning. Pacho Pombo Codie. Pacho, may the gradis. I bet so I hear for this year na make us. O Casafri. Because every battery. Batabi. Okay, you two want to pay. Me a tebeso I hear for this year by coupe. Tebeso. It's me na mukromo on a come miss me mammy. Anomabo sokote tebeso. Aha. Hey, and Tim Prempre the Otti Batabi. Me pacho. Oh, wow. And you know about him, why? Me pacho, you me bado. Okay, Mati, you want to pay. Papa, Master Munani say, Batabi. A choir for your few, Lolo Quan, ye libi. Minimi Koni Bakubi Waha, the air who see ye quan. Ye you quine by Fablania Siquanos or my young farmer, ye had no more down. In case I say, we are all like to waste a bit, see what hand was here. That is for mobile fine, and I'm waiting up the done. Yet, Papa Luaba Hamidi to Nenim, so Tiemia gradis Nakuna Misaka. Midi two nanim no can say empty and your fine mum bet or say Amuba baby quine no bema if you didn't about baby quine. I be you quiet to yen mantemu namay. Muamuya said, Meba Muamuya Samu a creti a quino. One is Simu quine. Madam be or honomonosi a honomoy and assassin to all my infant. Fine and my inside her. Never be a motina, Mossida. One and a money men in I against saying, can you say? The me be say, Madam Gladys, baby, I'm more sidine at 2 or Batabino. More just assassin, I am for no saying assembly no,
emo mo advice e kire mo betumi asi no me ta cho ai for no me ku di ko wo mani ama tama ye papa olu aba ha no o ka se empanimfo no mo wa ha no o mo hwe na o mo hwe ba bi a o mo di kwan ne beto ampa o mo so di ose yo o mo be hwe ama o mo yi o mo kire ba bi anka o mo di befa but up to now ye papa olu aye ntini nka bi onu so on kan hwe nkire yen ana di etia na tie enso kabate bi yeso abama no empo yen abaka kra ne yeso ye no po no etimi ma ne ye empia enti ko ye ne onche na ni ma hwe ye kakra ye sre no wate ti se bi o pe empi na oba ya obepa ye chew esre yen yeso ye sre no se abani yeso ye no sa da ne ye di ko dia bode ba ko ana se mienu a anka se blinka ahania ma ye twa ye pa ne chew yes reno oni e papa di okano ho na oye di mantenia yi na be ka ai honorable Alesinkum DC dano me tin nka pa e wo mo FM station media mo station media ni nyi radio fi woda me tin nka misra no wa ye bi e wo ba bi bata bi ye hu he yes reno omo ma ye bi ma yen yes ye nya mpulso wo ye kuro mu a misra no pa that is na me sa katam misra no papa okay omo di omo fa de da no ma di kwa ne ka on yi so ba ko pe ya ma ni nyina de ohun ba dim okay ye twetwe nie ne ade wo so se de be ya ye benya rolo kwan abaham misra no ati medasi hello good morning want me anyina so anche hello good morning hey oyibo Anyway, Evan Papa Bento, Rocky Dan Quanta. Papa Bento, Atom Dan Quanta. No, okay, me too on a pay. Oh, what you saying? Patron, me who your own way. I mean, Shroud, where you my pa, oh, yeah, and your casa. Amen. And any oh, yeah, na Udi can't say, be Sagana, no, ye need visionary leader. Then they be any at Rank of where Becky can bro for today. Ya Becky can I pet near co. Nansun Kayen be a war vision on no be say. Aha, I bet a year, Jumawa, Yanko be a best factory. Aha, timber or Yanko be a factory a year in Miahua Juma. Aha, Bantin a year, Juma, Yan Yanisa, and share MPP for about more better way. Will be for more on crown or a visionary leader. As here, any actual. Yedisika omjinse scanner omdiskana da dankrofo sika yantum obia owo vision say obetere sani ayenyi nam sani ayemfa nu anye we enum maye ewom si yane nam ani yedisika man krofo mo beto maye na omo so adisika ni akoto aba fon dia maye na fe ya timo ye ne yebre obia soja for aban bi bae o si domestication and also operation feed yourself ebu Ghana for pa ye nyina ye koye bi ye nsa ye bi ebu aye operation feed yourself wa fitire ba bia na wadua bi o ebu Ghana but ene de abrofsam kwana mo de bae so won aye bi pen class yes aba bi enem tika phone die a e mo de nti me sra mo ni nyame nya adwuma pa mo ye Nemo Mr. Ghana, MPP, I'm going to money, Papa, no munya say. You could be asking anyway, you know, Omunya idea. Yam prove your vision, Yan Toman, no, maybe your minus, and about why. Mati, Mr. Medasi. Hello, good morning. Morning. Me pacho din baby akasa free. Every jump back there from Kabawa. Hey. Ona otu message by nana. Oh, Anna Casafa David Tilapia Quine Pentecost Quine Bangalo Quine Wabono. Me about one of the Mo so sounds a driver. If you or down Babu Pan and the into your driver in a quan of us or Senate here. Senior mine. This is in the car 23. But this year is a car was 23 number. One of our woman. And the acquire and I was let me out cover this other side. I don't know. You see, I said, one guy who showed you another case, your land is car number 23 a month. That's who can. I was over that way from what. Ampa. And so a coin a car and numbers and a tray will nip a mine. And no idea as a way. Go. I would drink for turning to Papa to go to one so funny man. This all the fat form.
a formula so I would live and I just would come in a hotel who film the book was staying with me a book. Can't on anyway. They just go. I work with them about the door, they'll promote. I ain't fa. All 4 hours of the Ponaco. A much dancing wa. Who is a Zoom or estate or all for now? Who is a bridge at clear wall? Eh, boo boo. None of the catcher, what they are, so we know the self Kruma. But what they are do a number call, let's see from us at when this idea. Is a quina, I say, ya quina, ya walk crying over the Kruma. Start crying back open it down and lose your book. And the day, don't return you, young, and yes, you. Now, some will do the boy and never. Told them, Mr. I would do a average in almost signboard of Cacataona. They will cut signboard once a woman almost TV down. Almost on the phone with the signboard, Nelson. Would do how you see woman, almost go giant and I'll board the asshole, and yes, for more. And they say, I am fine. Or down in any son, any day. Yes, somebody who, yes, I did me the other harmony. Me, Obiajuman, I mean, my sad idea put your name work or 12 months, 7 years, dear mommy. Now, dear, how many can, yes, and you will be a fine, you will be a fine. You know, we have all, and I'm a sad idea for Obama. 7 years, dear mommy. It's a meaning to me, good job, and that's my penny, training here. One of the 12 with them name, and away at the night, how many mommy. As I can't not feel it, you can't not Jovia. And the 24 on the Boma, the catch only be my car. In the young Mayan Kenya, a higher. If I'm welcome to 12 hours. Obama was over in Yadom there. You made another Casa and they are man more coin in a baby anyway. The free David Can I cut him? Can I cut him? But I'm the same. How? Kabrabo and Yadasi. Hello, good morning. Good morning. A patrodine baby free. If you're making boating, because if you are to Mediasa. A genuine boating at Mediasa. Okay. Now, oh, yeah, comments and now, okay, I didn't change one of them. Opening. But see, a quantity of Kaunia, quite ever fast so. My Baffa so, some other person Moundia may come to make a Kawan. Aha. Zoom line for Kaka, see, a one and number, almost to me the caterpillar could share Bolano. On will be so much what you call. Almost never get a pen of Pia, only showed that a quanum. Oh! And you mean him and you may throw a banner. If you are saying Kruma, but dear, or more a project is there order. That's a quanum. Chrono, a mama chrono, I'm mobile. Oh, I say, one more yama chrono, I say, as a moon canny pound. Now, I won't a pipe on my band. Eh? You where you saw and what media? More than one. More than what Papa be. And so, on my or comfortable. You will be all boy. You are sent to, I think, no problem, Papa. No problem, Papa. Now, when you escape, you say, get a make you mom. Get an empire. Or so you will just get it. No, when you got it. Oh, where are Papa? Or the this guy over more than 100 something million. Now, na nipa kwa ne ba na nan mpanifo ne bi wo yemfa omo ne nanka omo na mo na oka ko didai na atuwa cha honhom na wo yemfa atuwa cha honhom na edidi ayi panie yedidi domanim na wo yemfa ene ye mpanifo ne bi wo no ma omo ya de ne so mu tombotom kwa dom sika kan wa na ye omo ya ye ti hono no ye do ma se ngi mumu ayi na kwan de omo nyamaye na oh, I want to change one more. I think you go over the Jesu. The government is important. Me against you, be one make a say, almost the crowd, I don't cut your brands and the about Crumon. And you better moto, who feel like motor you 20 Ghana. Who go to Gramayo, who come out for your workman 20 Ghana. 1 year 20, 20. You which I will be in the good out. Because of the ground. Until Mumway, and Penfono, on base, my bay. Okay, Mati. I didn't medasi. Yo. Hello, good morning. Morning. Me patrodine baby akasa free. I want you.
Anwa. Asa no pe owra ho. Owra ho sen. Ye ko owra ho sen ko. E ko sen. Say ko yi. Oh, my man of Okasa free. Dan kwanta no. Akasa papa. Oh, ye anka obi a wo den wo hye. Ni ehia no sa Ghana ha o. Enya sa school lo no. So anka obi ti se credit da ko sei. Ono na ka me yire ka no ye dwuna se me ba and set na se me do na ni adwuma ma. Me fire wo. Ba na me tan wati ko fi. Eno anu ma yi wadi no. So ni pe wo so ka so obu o ma na be na o ma no corrupt abem. Obi no obedi o ma yesika. Dabi obi abesuro. Enti bia wo anwa yanka no kro e bia ye tie adwumam na adwuma no nneoma bi koso enye na obi aba na ono de nneoma na ekoso no wo ye no wo nim se enye na wa fire wa wo hwa wo na wo achi no wo ba koye bi onye me ma so me nyanze kofo no yankofo MPP company fo no omo skano mo di to mu so di na mo peto mo de Kennedy beba no to go mu so ba ba hanti serious bibrebe ko jail. And person won as no serve for no. A delegate for no one to have a man. A delegate for me and Nenqua, near that thing. Now, a boy, no one to have a Kennedy, no body, Kennedy, moody deeper over an Umzano. Oh, moody deeper. Nipo to me a creature, Jumama and play Nipa 7,000. 7,000. Until then, a chess or bear man penny on to me. If impo obeba na onmo no hombo den kra na nye enwuma obetumi abie be kakra kan wa oh anu nko ade sa enwuma ni kreti nko ade mo ni mugidie kakra aya me ejida bia me bompa ma dale gbenze na nkopon sakra mo ade na omuntu abarama bana bu Kennedy na wanchi akwa ne tisen wanchi akwa ne azeri afochire na se akra ma bia afochire suma afochire o sa ade wanchi akwa na ade gota no afochire Hello, good morning. Me patrolling baby akasa free. Patron wine. Willy. Ko ye boa. Me da se. E was sound ye den cause ye mpenu ni bi ebi asmo den asema mpam no. There's so boom ye. Wasumu da wani ya bo yam. Me ano peje me ka asabi ko ma ye di kaka. This is the free battery. Na o pa ke se ho akwan no. Ye be fre ya hen funi chrome telephone nso. Se bi omi mu battery ni ti anyem ye chrome to men kuma inu ide. Ye tumi de nhihye bi kra to ho. Isi di ampu 100 Ghana na 200 Ghana. Ibe timi the machine. Extra ye kwan so kakaka na be de kwan ni. De kwan ya present the battery. Be dia obega se. Kwan da na kwan na. E ma esa meni so. Meni so. Onza ye ni anma se ne so. Ye on street a. Ne de dia na street ni kra no. Omo pia patrick. No se kru na ni so ada. The best friend and no name to full of one. Okay. The Omo from home. Now, Monsieur, my niece, Kaka, Omnia Futoka, and after Bruno, Soprano. My lady, and on the other mamma G. Aquabo, Daddy Tilapia, for a young. Then a damn so for a Yabo community one, for more young. It's like them 24. Said the woman, some will be a woman, 10 more papa. I don't know, as I suggest now making a good do, but. Senka enye yano kasane nyoma bia ya enya nkade we se pani bi pa unity pani a eye na sede nka oso ye ebia o abam sika ba na ma wo form sese na nka yi nanim ye na ye hia na se ganot MC ye bi ono hyehyia businessman brono so hyehyia wo mo na ono mo di nkomo na de ne ha to mo nim na na oye obi a chene ka ba ko so onje emfa support no enji sanka ye mpanifo sanka ne ano kasa ene ne ye bia ye dan na dia enya nke approach wo mo ye peda ko ne ye hia sa brono no so sei nkomba boa
but omo obi akọ na adwuma obi aye ne say nti no hwan na ekọboa no ena nipa na oba no hwan na omo ngini ndi to obi antua nke good idea but nipa obedi animu big companies a tonton cement a tonton roofing sheet Adumu Ahenkan someone de dormant for nam sabi ya boja and I have a meeting may see a pamucho Momoy and a cranberry and Fanya sorry but Mebwasi but Yanni and yet say a banky human corporate and social responsibility then a one with the bank we and I Juma we say a fiasco Medidi of Jimmy Lucra one colleague who's one with that. Yeah, Ati, on count. Hello, good morning. Good morning. E pacho di ni baby akasa free. Izi guru ni asani. Izi guru. Na u di na brofudi ana dendi. U di na ya brofudi ana dendi. Pepe din izi guru. Baba mi dia akasa Abbas. Abbas okay. Izi guru ano pay eti wa chima sene. Yo over sani so gba. Ome go anu no. Bridge na wo e bu no. Bridge we so maka wan sma chapan. Say the dia me kan. Na ma ba assembly member man here. But I say the who say omo de bo bi abegu. By say omo be hu ejumo. Say dia no be omo de ebo ni be you. And on my side, I'll maybe the Jim. The be this and so. Yeah, I say, I tell my Ati. Mati. A bono, the hombre wage move, ready to be by a bono. Okay. Okay. Is it agree at it? Na why na assembly member yan why? Oh, Abutrika so the sanko e guy you. Enja abu omega on mo yesro. Omo kan nye ne. Team patro se unima ye bo amane anopai. Obi nim na mombo na mane so no nso uti a. Usi omega ho on. Omega school mo a. Okay. Mati. Ensiansa. Mati, medasi. Yo. Okay. Enkoye. Ghana, yempunto no ekwote sa chichide pe. Hello, good morning. Hello, good morning. Me pacho di ni baby akasa free. Me pacho Kofi Apiatima dia sadodo na frame odo na ye. Kofi Apiatima dia sadodo na frame odo na ye me so de kwakwani nkusi bu odo mfi achima boabo achima bonje ane ye ti wano pay. Minia. Yes sir. Ye da matipare. Adenche zikonya ajeni mboate ekasa fa no me papa no no. O papa ne ajeni mboate. Me papa no no. Okay. Adenche zikonya this is assembly. Omo wo greda. Oh, no ma. Anke hu se kwan se ya. Omo ni bi o. Atu so do de bi o no. There be omo ni bi. Oh, say last week am ni DC ka so omo ni bi. Bla me ni faso matna che first na bi o se fe na bi ni ho kra na. Fen fon so mutu na mo adenche so na papa ka no. Oku pa wo ho ni enua sana na wo ka so mbesi ho asem no. Enye duma ke to anka mebu e wo mpata man ke benya duma ye. Asu ni nyina mpani fo atwo mani. O ma boye fita duku. Okay, them be at the almost on the cannon. You move over 30 minutes. You better quite a man like I don't from where they are walking. Any pan at Wabama, Nipo, or where Yana Tammy mine. As only 2 minutes we are, Memphone with the Sebi, Yanko Palmer, only Yanko Bomb. And to me, the master man, I can't do my deal, Yamuyan, Montoya, I have a former sister to come from what I come out, but I come out and to be Jacata. Okay, Miss Medasi. Hello, good morning. Me pacho di ni baby akasa free. Oh, pisi me bo abas right. Me da se. Se ka wo wiem nya atuma kya. Wanye ska na odidi anope ya na. Me na da ma bombo ya pisi tate. Body am pese ni de abedu na kontomire. Na we dey hu se bedu. Na some dia me down boy you.
We are magic. Na Kobi woman na momani anaka ko. I do something. O same. Some Said aduane hye wanu dem tumu se course square pa. Ma na go se mi ana mi twi be man kwai. Abozege. Sika owrem, money in the bush, me ti wano pay. Yo pisi. Ma bo abaso, ma Dika abo abaso. No dia Ahenkan je. O program je AY. Na question me bizarre say. And penny for no. Tie die adwuma eti obi nsa. Adwuma what ya say na awo je adwuma. Kobiem. Me da me dia yo. MPs bebebe. They can the Juma oye. What you na oye na. You obi a road minister, we dey come help I know what you want to do about time. Who will be Penny on the Yano Cambro? What you done now? I've run out here as now, Penita. Profana can have run out here. Maybe sure means that on judgment I can want to what do you make for you be up a tree? I mean, down a do body ampesi. Mo me da say. Fabi man delivery from famra. We say Asem drink count. Also you are doing a great job. Nyankopon sha me so me da say. I say this government is doing nothing. At its last years. Nya MPP abamum de waye bi. But we just say eko na memu ni ko na wiye de enya kra ekote sa cheche de enya kra ye de waye bi nanso eko na wiye de monyo I may God help Ghana kwasi nyantachi edifri achima sene na ebai senya semne yenka ene yempenufo ni bi na ehu adwuma na so ye nanso mo de kikikiki patapa akwaje tumi a nanka de ntina metebro no so metue ntokwato miye company mitua to ma aban no mitua to ma ta ayi assembly no wo ma tete ababo kwa hu na wo mo tete ketema wo mo nkade ntina sangofo weni na no ekwa asan be sise ye kwan nye yan san kekan humbom anya kwan ade ntina nka wo se koba ne san na no ye tua to ne de den we are not creative enti ye to no mfie du na sa aban ne fa common fund maya de bia me kase sanke kan common fund nkwa ne ye de ye adwuma ena ntinke ye de jeje position se MC DC ya sanka ne nka nipa bebrebe tumi aye ene ma ye obi antumi nka hwe but besides I also ye creative mo mama ni dance obi atumi aye ntide na chese ye ntumi nye me se ko ganot MC no mo ba ya de oye sheda peda kuno shia businessman radio asompo na odini ne di nkomo ko shia businessman oni omo ko e meeting ko ka kire omo say na mpese me ye aban mu sika eba no esua kan ni plane kire wo mo enti mo ame oso pese o mascript ni ejina so wo ne mansiri no mu meeting mpo ma anya nwie eno bi chan pick up ba ko se je ya na mo da e patrol hwe skills leadership creative but in book yadini book bebre laki efie nyansa book bebre laki efie nyansa eno so ne brei okọ ayi China ana okọ ayi international way a Messi mu ne Ronaldo mu ombobo wie na ye mu interview a udi brofu bisa na o kan kasa onti ase jai ya ye nyoman kitinkiti bia ye ya be ma ye ho atoyen nini na ya to agu broni de bible ba ye ya to nananom atwene kra ena krono kwa na ekoso tama nananom ne ade wo no mi utumi de wade ato obi antumi mefa ya masase yansa nyankopon ye danase ye ne kasa da nanso ehu se ye nyam soma yesum no sa abrofo no de de na be fremu senso de 0201944485 eye ahoma betumi afre esiso osi we si eka ononku ka Ghana fo nto abakora bim eka ononku ka Ghana fo kra nto ababim ko se sanse ye to abana ye nyamfa so pa bia. What is wrong with Ghanaian leaders? Why are they not human beings who have pity
even 17-year boys like me has been your Minyahani. So why don't you change your ways? Ghanaians should open their eyes and brains. Still Kwakutewia. Hello, good morning. Hello, good morning. Nepa chodin baby akasafi. You don't have me, I'll be like you. Hey. Metu nkache. No. Me te say wa, I'll be like you. One day, be like me. Mate. Michia, and pay the Michia and Chinamuti. And Chinam and you make kind with him. And who work with your own? Men work with ya. Michia and Chinamti, a tefa old student. Win pa bonini pa. O say? Me dance are you for bonini. Ko asem so meet you. Thank you. Mini me come asem so a. Mesre. Yam penifo. Hwe achim so abe bridge. Maka ho asem aka ye hu hwiu. Ensi otutoi masa onam so na ye muhyehyew. Hwe odam nkwantanum ho omo so magu kwan so oda school road. Omagu kwan so hwo nkwantanum ho kakra na akwan a omagu so ni boso mensia. Ensi mpanifo ni oman mabu ndem la so mo nsem to mo koye bibi pe ye be ma police fo abem ye wo police fo wa ha and ye mabu etiye so mo ndem la so mo nsem no ma koye bibi a police fo bebem yes sre ye mpanifo yes sre mo downtown road ye hu papa bie wo eh yes sre mo ti abani ye to say omo betena so no madi abula na ase ye to say omo ba be som ye uko kan ye se ye nka na ye bo achibidin minua mesre ye mpanifo award adwuma kura e bi ni kurayim bagun asole ha no nam sraba saa ekotiri betiri uko kan ase wo so bo ho so ye be sre mpanifo e di ani omo nye bibi ma ye town rules titru 7 souls ani committee 6 oh mo bo keke mo bo ti minia medase menso medase pa nya menhira o mede afrefo no AC eya de enwanwa ne sei corona yatim no emu bia na ebie asena obesi dan so no na waje permit free assembly na nananom nso nim hu bi but yesi wi a permit a ebeje de wo so ye nipa no de wo so tua obetuatua e bibia awie no obesi awie no na obekọ aba bekọ adwuma ba kwan obefa so akọ aba no enye ye mfi no last caller patrodin baby akasa free ye fro saying Kofi Chum abo mitiwa no pay dam so say sanya dam no ti yo no ya hwe yi a ebugum se pe asamaba etimi slamo mumma jena munyama dam so fo no wa ala slamo dam no sanya ye huno e buan se bo ka ni tuwa bi na bogu mumma awkem bi ma na ka say ama for mon sare me slamo mumma ma dam no ejiya pa yati dam hu asem sei you fit kan asem nyene but aso enso mfo bia ho there's ade ne de okobo so a ebu on ma obo so fra na ya be ne nam ho ne ekọ sa aboabo dam ya papa yi kan adadam ne bebu agum no adadam ne bebu agum no mo de mo mark nto no adadam ne bebu agum no mo asempansi e waboabo enya asem foforo e ya asem dada but obi amfi weni ekwa na besi yewe ya se yeni mansini na krachi pani ti kro no mu na sa ne ma weni na no ya wo kan unhu pupue bia eno na ye ya no unhu pupue bia mede afrefo na si mede dwumade ni so asi
medin edi kwaku anin kusibu adum Branosen ene ebo nwom maame Mawuli edimi ko Facebook live kwaku tewia send message aba say maboso dada kwaku tewia da sa no pay tumi say enoma bi ha ne pa enoma bi ha ne papa o nkofo adwawo nkofo wo haw nsem nkofo bo na eni kwan se ba ne sa ono Mawuli na edimi ko Facebook live na assembly members ni bi wono ma wo mo opri tumi na wo mo ntumi nka de wo betumi aye eno mo nenam eno mo to ayampia we ye ndisini we ye mpipini enti dan nipa ni ye ndisini ano ye mpipini na so oba ana wo ma de obetumi aye na so oba no mo support na problem wo ne sen impo assembly members crampon enye ya na ye di book na ya dane ya dwen ena yemma enuoma bi nya adwuma wo yetirima nka assembly member de wo de party yeden mo ye neutral assembly members mu ye neutral but assessing wo Ghana is assembly members in your NDC for your MPP for your CPP for your WC hey oda assembly members ni bia pretumi no mu hwe mu nya mo campaign mu nka de mbetumi aye ena mu to obi mu ma yampia ebi koso to botom ena mu to nkofo mu ma yampia hwe mu ye kan de obetumi aye na obi akoto na yampia no no aye oden hwem ye kan de obetumi aye wo ba den na obetumi aye o track records den wa ye pen den ye nyina so nto abama wo mbedi anim sa assembly member keka sanio ma no dan ni na adi na ja yampia to we sana se oni dwumadi ana wo waste time ena mre sanio ma no sa style of politics na twamu etwamba kra se me koto ayampia keke na mde brim krofoni so no ma to abama etwam sanio ma na etwam eni obiem kra me de dwumadi na si me din di kwakwani nkusi board once again Mawuli di me ko Facebook live Branosen ebo nwom mame dwumadi yi metinam ema odian kan kwa me yebo a ono ena edwumtre ni pani wamba na matenam edi ama no da sende yenhia wa wo gibreti ye o try so